on the intrinsic motivation. When you have talk about the reward, and it's a very interesting, important question. When you have self-motivation, okay, and small children have what we call it self-motivation, it's intrinsic motivation, they want to learn, they want to read, they want to master the task, they are intrinsically motivated, and then they get rewards for doing the same thing. They were good in school, or they studied very well on a weekend, and you as a father, you say, hey, because you did your best well, you get a reward, okay? You reward the children for doing it. Now, what's happening then, after a while, and you stop then giving the rewards, they will not do it anymore. The intrinsic interest dies. You kill intrinsic interest by rewarding behavior. The self-motivation disappears because the reward becomes the reason for doing it. El doctor señala que este tema, que considera que es una muy buena pregunta y que es muy interesante, justamente se trató de las sesiones que se tuvieron con los estudiantes el día miércoles. Ahí se comentaba que existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. En la motivación intrínseca, el niño, en este caso el estudiante, tiene la motivación por aprender porque le gusta aprender, porque disfruta de la actividad de hacerlo, versus la motivación extrínseca, que es la que motiva al niño a desarrollar una acción no porque la disfrute, sino porque está esperando una recompensa, un premio o alguna especie de gratificación que dan a propósito de ello. Entonces el doctor comenta que la gratificación extrínseca elimina la intrínseca. ¿Por qué? Porque el niño que primero desarrolla una actividad simplemente porque le gusta y porque la disfruta, si yo para premiarlo le entrego una recompensa y esa recompensa se vuelve la razón por la cual el niño ejecuta esa acción en el tiempo, va a llegar un momento en el cual el niño ya no va a estar intrínsecamente motivado para realizar esa acción en particular. Entonces, si incluso después con el tiempo simplemente se saca este premio y yo ya no se lo entrego al niño, el niño ya no lo va a querer hacer más. Porque ya va a haber exterminado esa motivación intrínseca que él tenía por aprender, por el hecho de disfrutar la actividad propiamente tal, más que esperar la recompensa que se le entrega por ello. Does that answer your question? ¿Contesta su pregunta? The opposite is it the same? Sobre lo mismo, las notas. Sería un estímulo entonces también de colocar notas. What about the grades when you evaluate students? Is it intrinsic or extrinsic? It's extrinsic. Es extrínseca. It's extrinsic. If students study to obtain good grades, it's extrinsic. It's extrinsic, you create extrinsic motivation, but es una motivación extrínseca siempre y cuando el niño o el estudiante en este caso estudie solo para obtener una buena nota. Es extrínseca, sin embargo. ¿Existe algún sistema educativo en el mundo donde no existe la nota? Por ejemplo, a mí lo que me interesa como profesor es que uno aprende. A mí me interesa la nota. Pero el sistema me obliga a colocar notas. Todavía no encuentro algún país donde no existe la nota. But if you know of any country that has a system in which you don't need qualifications. yes, there are in Scandinavia, there are some countries of Denmark, elementary school, where no school. En Escandinavia hay colegios donde no hay pruebas ni evaluaciones. But those notes are extrinsic, but rewards like what you say that in Spanish, the quotations, the evaluation of homework, exams, notas, yeah. They are informative. There's nothing wrong with giving notas. If they do not become the reason for the student, if you give your notas in such a way that they are understood by the student as an expression how good she did it, how good she learned, that there is progress, that your notes express the progress that the student made, then it will not undermine the intrinsic interest, may even enhance the intrinsic, the self-motivation, because then your notes, for those students who are good, they satisfy the basic human need for competence. Those kids will feel competent, and that's very self-motivating. The feeling of, hey, I can do it at my level. It's not only for the top of the class. Every each at this level get positive notes, which is not always the case in the class and exams. So notes can be devastating, but
if they are perceived as an expression, not to compare you with someone else, but how good you did on that task, then they're informative and not controlling, and then they will even stimulate self-motivation. El profesor dice que con respecto a las notas hay que hacer un alcance porque no siempre las notas, en este caso las calificaciones de las evaluaciones, van a ser una motivación extrínseca. Solamente van a ser una motivación intrínseca, o sea, van a ser un buen tipo de motivación cuando sean informativas. Yo tengo la nota para saber cómo me fue, no para competir con el de al lado, sino solamente para tener la información con respecto a mi desempeño. Se vuelve en sí una motivación extrínseca, o sea, una motivación de un mal tipo, cuando el estudiante deja de aprender por la satisfacción que le provoca hacerlo, sino que simplemente para obtener una nota en particular y poder compartir así con sus pares. So now, when we try to motivate students by referring to the future, helping them setting goals in the distant future, don't make it easy for yourself to go for an immediate reward, go for a long reward. That's not necessarily frustration. In Michel's paradigm, those kids who had to wait for that deferred reward, they were frustrated. And it was difficult, it was hard for them to wait. Now, being a student going for a goal in the distant future, here is the present, here is the distant future, here is someone with a deep future time perspective. I'm preparing my entrance exams for medical school. I want to go through 7 years of medical school to become a medical doctor, to, for example, be member of Physicians Without Borders. This is his final important goal. But in between, he's not frustrated or she's not frustrated by not being there. All of those sub-steps, that's important that children learn, or students learn that all those sub-steps, intermediate steps, can also be rewarding. You see, a motivated, happy student, even if you're still far away from that important, distant goal. You learn to enjoy what you're doing now, that you learn to enjoy immediate gratifications that are gratification because they lead to the big thing in the distant future. Existe también la posibilidad de que cuando un estudiante, una persona en general, está motivado en un futuro muy distante, sus metas están muy a largo plazo, también lo frustre el hecho de tener que desarrollar estos pasos que son necesarios para. Entonces comenta el doctor también que es muy importante mantener a los alumnos motivados, comentándoles que estos pasos que ellos van a tener que desarrollar para poder llegar al fin ulterior, que está mucho más lejos en el tiempo, también es posible disfrutarlos, también es posible sacarles provecho y obtener una gratificación una vez que ellos se van logrando. Aquí en el esquema aparece el caso del estudiante que quiere tomar un examen para entrar a la escuela de medicina, para convertirse en doctor y ayudar a la humanidad. Quizás el ayudar a la humanidad es una meta que está muy en el futuro, en un futuro muy distante, pero si se mantiene al estudiante siempre con una actitud positiva con respecto a los pasos que hay intermedios para poder llegar a ese fin ulterior, él se va a mantener alegre y motivado. I'm trying to explain that to motivate students, it's very good to develop those behavioral plans and projects into the distant future so that they see the link between what they're doing now and what they can achieve in the future. So I disagree with, maybe some of you have seen this, it's on YouTube, this movie, when Steve Jobs did, as you can see in an addresses, I don't know, that's 10 years ago, so or 10 years ago, when the students graduated at Stanford University, he told them, do what you love. Time is too short to do anything else. You can't connect the dots looking forward. This is the goal. It's the sub-steps and the final steps. You can only connect them looking backwards after the life. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust that something and so forth. El profesor dice que es importante enseñar a las personas a desarrollar los planes para el futuro y es importante que vean la relación que existe entre el trabajo que ellos están desarrollando ahora, las actividades que están desarrollando en el presente y cómo ellos van a afectar las metas que estas personas se proponen a futuro. En este caso, él comenta que discrepa con Steve Jobs, ya que piensen que probablemente ustedes han visto el video en YouTube en el cual él le habla a un grupo de estudiantes que están graduándose de la Universidad de Stanford y les dice que hagan lo que hagan.
que la vida es muy corta para poder hacer otras cosas. No se pueden conectar los puntos mirando hacia el pasado, hacia el futuro. No se pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro. Esto solamente se logra mirando hacia atrás. Así que deben confiar en que de alguna manera estos puntos se van a conectar en el futuro. Deben confiar en algo, en sus instintos, en el destino, en la vida, en el karma o en lo que sea. It's true in the case of Steve Jobs, those of you who read his biography, he did not plan much. He lived from one thing to the other and finally ended up to be a very successful man. The Pope of Rome never planned to become Pope, but that doesn't mean that he didn't plan his life, and I'm sure most of us plan our life. We plan in advance what we want to do, one after the other thing, and for most people we do realize what we planned. Comenta que en realidad Steve Jobs no era una persona que planeara muy hacia el futuro, sino que hacía las cosas una detrás de la otra. Who of you read Steve Jobs' biography? Should read this book. ¿Quién ha leído el libro de la biografía de Steve Jobs? It's beautiful, it's gorgeous. If you're really interested in mankind, in human beings, read this book. It teaches me a lot. I learned a lot from reading this book. As a psychologist, more than I learned from many textbooks in psychology. Lo recomienda la lectura del libro de la biografía de Steve Jobs para que usted lo pueda leer, porque psicológicamente es un libro muy valioso. In this book, but when he was diagnosed with cancer, you know, he died quite young from cancer, and he was very ill. He told Walter Isaacson, that's the author of the biography Steve Jobs, about what are the consequences of having cancer. This is what he said. You don't make, the bad thing about having cancer is, he says, is you don't make plans more than a year out, and that's bad. He contradicts himself. I mean, what he had said 10 years before to Stanford students, now he regrets that he cannot plan anymore for the future. This is more, you need to force yourself to plan as if you will live for many more years. And that's, I totally agree with it. People must plan, and people do plan. We have studies with old age people, Canadian collected the data for particular reasons in Canada, who to be healthy, psychologically healthy in old age, even living in a condominium for the elderly and so, you stay much more healthy if you plan. For example, there were those grandmothers who die earlier than mothers, of course, planning immediately after Christmas. They plan already what presents they're going to buy next year for their grandchildren. Planning ahead keeps you healthy, even in old age, psychologically healthy, or even in old age. El doctor comenta que al tiempo, a los años, después de haber dicho esto a los estudiantes de la Universidad de Stanford, Steve Jobs se contradijo porque en realidad fue diagnosticado con cáncer y le confesó a la persona que estaba desarrollando su biografía que lo malo de tener cáncer, lo malo de haber sido diagnosticado con esta enfermedad y una de las consecuencias de ella es que ya no se hacen planes para más allá de un año y eso está mal. Es necesario obligarse a hacer planes como si uno fuese a vivir muchos años. Da el profesor el caso del ejemplo de las personas que ya viven en una comunidad de ancianitos y para ellos también se han llevado estudios a cabo los cuales se arroja el resultado de que los individuos más saludables son los que planean para el futuro. Da el profesor el ejemplo de las abuelitas que justo cuando termina la Navidad de este año, ya el día siguiente están planeando y están pensando en los regalos que le van a hacer en los que la Navidad que viene. Okay, let's now move to motivational effects of future time perspective. Extension of future time perspective is positively correlated with quantity of motivation. As I said before already, by inducing a longer future time perspective, students will be more motivated if they can live in a longer future time perspective. We can easily explain it, and that's what we have to do as scientists, as educational people. We have to explain it in terms of existing theories, and we can easily explain the motivational effects of differences in extension of future time perspective and strength of motivation via expectancy value theories of motivation, well-validated conceptual framework. La extensión de la perspectiva de tiempo futuro está estrechamente relacionada con los efectos motivacionales y con
la cantidad de la motivación. Se explica en términos de la expectativas en la teoría de la motivación. Ah, ya, la teoría de la motivación, expectativa, valor. Multiplication of what's the probability that you will get your goal expectancy, and what's the value of that goal. And the strength of motivation depends on the product of the probability, your subjective expectancy that you will be able to achieve your goal, and the anticipated value of the goal. That's what the table says. Se extrae haciendo la identificar las variables de la expectativa versus el valor que se les asociado el valor asociado. Why then is future time perspective important? I will not do this. It is. Extension of future time perspective has an effect on the psychological distance toward the future. I will explain that later. The longer the future time perspective, the shorter the psychological distance towards the future, and the shorter the psychological distance of 5 years from now, the higher the anticipated value, the higher the perceived instrumentality of present behavior for the future goal, and the multiplication of that results in motivation. La extensión de la perspectiva de tiempo futuro habla de la distancia psicológica con respecto al futuro, al valor anticipado de la meta, y cómo este se relaciona con la instrumentalidad que se le da al comportamiento que se tiene en el presente. Y si esto se relaciona, la multiplicación genera la motivación. Higher, when students perceive the utility of what you're doing now for reaching a goal like teaching two children in the future, and the more value that goal has for them, the more they will be motivated. Now, this perceived instrumentality correlates positively with the extension of future time perspective. The more you think about more future consequences, the higher the utility, the instrumentality value of what you're doing now. Mientras mejor se perciba la instrumentalidad que se le asigna a las actividades que yo desarrollo en el presente, más valor le voy a dar a la meta que tengo a futuro, y esto claramente genera mayor motivación y una mejor perspectiva de futuro. You see, this is, for example, 5 years from now, exactly, what is it? 2018. How far is that? For some people it's far away. For other people it's not that far away. As you can see, for people with a short future time perspective, this is the relationship between chronological distance and psychological distance. If you have a long future time perspective, this 5 years from now is much closer, is much more near than if you have a short future time perspective. That's the relationship between extension of future time perspective and the psychological distance of things that happen in the future. And so quite a lot of people with a short future time perspective do not go for goals in the distant future because it's too far away. I do not know in your country, but we did estimate once in our university to become a master's, and it was at that time 4 years. Masters in history or languages, you had to study for 4 years. Medical law school is 5 years, medical school 7 years. There was in the, then we studied the socio-economic status of the students in the different faculties. And there was a very strong association. We know from research that socio-economic status is positively correlated with extension of future time perspective. The lower, the shorter the future time perspective. And so we also find that the lower kids, students from lower social class were overrepresented in the short programs, and they were underrepresented in the longer programs. Of course, there are other reasons, financial reasons, maybe, but one is then that parents would say, oh, 7 years from now, so long, go for, become a school, high school teacher, you'll then be that in 2 or in 3 or 4 years from now. That's distant. El gráfico que está acá nos presenta la relación entre la perspectiva del tiempo futuro y la distancia psicológica y la cronológica. El doctor nos explica que este periodo de acá se establece un periodo de 5 años. ¿Cómo estas personas representan este periodo de 5 años? Si es que lo ven como algo muy lejano o como algo más bien cercano.
Entonces podemos ver que las personas que tienen una perspectiva de tiempo futuro corta ven este tiempo, estos 5 años, en su instancia psicológica como algo muy lejano, mientras las personas que tienen una perspectiva de tiempo futuro más larga no encuentran que 5 años a partir de ahora sea un periodo tan largo, sino que es un tiempo más bien cercano, es un momento no tan lejano del tiempo. Y habla el profesor de que existe una relación entre estos aspectos, porque por ejemplo en su universidad se necesitan 4 años para sacar una carrera, como por ejemplo educación, 5 años para titularse de abogado y 7 años para titularse de médico. Entonces esto está relacionado, la asignación del valor, de la lejanía que se le da en el tiempo a las metas, con la relación, con la realidad socioeconómica de los estudiantes. Y se ve que mientras más bajo su nivel socioeconómico, más corta su perspectiva de tiempo futuro. Entonces, por ejemplo, cuando estos estudiantes que provienen de estratos más bien socioeconómicamente inferiores, hablan con sus padres, como los padres también tienen la misma realidad, les aconsejan seguir carreras más cortas porque su perspectiva de tiempo futuro es más cortoplacista. Por lo tanto, ellos dicen, vayan por carreras que puedan sacar o terminar para que se gradúen rápido, ahora, en unos 4 años, y no a lo mejor en las carreras que requieren de mucho más tiempo. Y eso sí se da en el estrato de la sociedad con mayor ingreso y con mayor nivel educacional. Here is a relationship. I said, why is having a long future time perspective motivating? Because the goals that are in the distant future lose less of their value. If you can choose between a reward like $100 now or $100 next month, you go for the $100 now, of course. That has a higher value because when it is delayed to the future, the value, undistributed value decreases. When the goals, the rewards are delayed. Now this decrease is sharper for people with a short future time perspective than for a long future, than for people with a long future time perspective. So the reward, like achieving a goal, that particular goal in the distant future, loses less of its incentive value, its motivating value for people with a long than with a short future time perspective, because its psychologically experience is much closer. That's the second explanation of the motivational effect of extensive future time perspective. Hay una segunda explicación con respecto a la relación entre estos factores. Y dice que existen ciertas metas a futuro que van perdiendo su valor con el tiempo. Por ejemplo, entre la posibilidad de recibir una cierta cantidad de dinero ahora, por ejemplo, $100, y escogerlo la próxima semana, probablemente uno lo escoger ahora. Y habla de... $100 in next year for someone with a short future time perspective has much less value than $100 a year from now has for someone with a long future time perspective, because that temporal distance is psychologically short. El valor anticipado de la meta, o sea, el costo que se puede asignar para lo que tiene perspectiva de futuro corta está más próxima que para aquellos que tienen perspectiva de larga. Gracias. But this is an exception. Let me tell you a story. Walter Michel once wrote me a letter. He didn't have email yet at that time, and he asked me, would you repeat this experiment in Leuven, Belgium, to see what happened? Here is the experiment. Students come in at lunchtime. You invite them, do you want to participate in my research? And you let them work for you for solving questions and answering questionnaires. And then at 12:30, around 12:30, we said, now, because you helped me, and Walter Michel had done that in New York. I repeated it in Leuven, I had exactly the same results. Now that because you helped me, I'll reward you. You can choose between, we'll have lunch together now, or in a week from now. Lunch, now, in a week from now. Based on this theory, or on this approach, you should expect that everybody would go for the lunch now. 10 euro now is more value than 10 euro in a week from now. Okay. Almost all students went for the lunch next week. The same as in Belgium. Yeah.
as in the United States. So a lunch in a week had more value than a lunch now. That's empirically based on what we said. You can have a reference. Yeah. They have to choose between a lunch now and a lunch in a week. We would expect that all would go for a lunch now, of course. Then one bird in the hand and then in the sky. And a lunch is a lunch. Nevertheless, they went for the delayed lunch. Why do you think? Se le solicitó a un grupo de estudiantes, o sea, se pidió en realidad al doctor que desarrollara este mismo estudio en Alemania, y este estudio consistió en pedirle a un grupo de estudiantes que desarrollaran un problema y contestaran unas preguntas, y como recompensa por haber cooperado en este estudio se les dio la posibilidad de escoger un premio. En este caso consistía en un almuerzo ahora en ese mismo momento, o bien un almuerzo la semana que viene. Y basado en este estudio se dio como resultado que la mayoría de los estudiantes decidió el almuerzo la próxima semana. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? So this was students taking my class, and then next week, before starting to teach, I asked them, this is what we found, explain it. Why do you have a preference for the lunch next week? You are supposed to behave like psychological laws dictate, you have to go for the immediate. And then there were two answers. A small group of students said, if you go now for lunch, you go in that pub around the corner here, and if you go next week, you can have time to think about a good Italian or Chinese restaurant. That was one explanation. The other was, Professor, you are totally wrong. You are not talking about rewards, you are talking about a punishment. It's not a reward for a student to have lunch with this professor. Cuando el doctor les preguntó por qué habían escogido la opción del almuerzo la semana que viene a algunos estudiantes, tuvo dos tipos de respuesta. Un grupo pequeño le dijo que era solamente en consideración a que si almorzaban ese mismo día, iban probablemente a almorzar en un restaurante que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Mira que si tenían tiempo para regresarle una semana, a lo mejor iban a salir con una mucho mejor sugerencia, un restaurante de mejor calidad. Pero por otro lado, un grupo mayor de estudiantes contestó que efectivamente había escogido el almuerzo la semana que viene porque no lo veían como un premio, sino que para ellos era como un castigo. Let's now go to some empirical. I have 20 more minutes, 11:15. I want to, yeah, but that's, this starts at 11:30, yeah? The other group starts at 11:30, and it's not yet 11. Yo tomo el café ahora, no mañana.